Amanda Claessens has served the residents of Tsandzabani local municipality for almost 2 decades as a municipal librarian. Throughout the years, she has developed a deep passion not only for books and reading, but also for serving the broader Tsandzabani community. Ek werk al 17 jaar in die biblioteek. Ek is verantwoordelik vir die skoolprojekte. Ons gaan besoek skole, veral kleuterskole, om storieure te hou. Ons help die kinders in die middag met hulle tuiswerk en hulle projekte wat hulle moet doen, hulle take. Dan is ek verantwoordelik om ouerhuis toe te gaan. Ek het 'n paar ou dames daar wat lees. Ook huisgebonde bejaardes wat nie self by die biblioteek kan uitkom nie. Ek neem boeke vir hulle en vat dan weer dit wat hulle gelees het terug. Baie van die bejaardes neem ek self voor boeke uit, voor ek dit vir hulle vat. Ons het rekenaarfasiliteite wat die kinders hulle skooltake op kan doen. Volwassenes kan hulle, kom ons sê, e-mails kom kyk, hulle kan kwotasies opstel, hulle kan korrespondensie doen met besigheidsmense. According to Amanda, the library is much more than a place where books are stored. It is a safe and welcoming space where people of all ages can study, learn, grow and pursue their dreams. Ons kyk ook in die middag nie net na die kleutertjies nie, maar na hulle boekies en sissies wat in die laer en hoërskool is terwyl hulle sit die huiswerk doen, dan help ons hulle daarmee. Ons help die kleintjies om te lees, want baie van hulle sukkel met lees. The library provides access to computers and the internet, enabling community members to check emails, conduct research, complete school projects, and submit university assignments. These services play an important role in bridging the digital divide and creating opportunities for education and personal development. Daarvan om met mense te werk, veral kinders en bejaardes. En dit is vir my lekker om die kinders te help met hulle skoolwerk. Want jy sien hoe daardie verstand, 'n kind is soos 'n spons, hy neem alles op, al die kennis wat hy kan kry. En kennis kan nooit van jou weggevat word nie. Dis iets wat jy altyd sal hê. So hoe meer jy leer en hoe verder jy leer, hoe beter is dit. Jy ontmoet baie nuwe mense, maar jy behou jou kennisse en vriende en mense wat by jou ouers en grootouers gekuier het. Die sien jy nog steeds. For this remarkable employee of Tsandzabani local municipality, service remains at the heart of everything she does. Through her dedication and commitment, Amanda continues to make a meaningful difference in the lives of young and old alike, helping to build a stronger and more informed community. Tsandzabani local municipality, connecting with our community through service delivery, youth development, economic growth, and infrastructure that creates lasting impact.